Solve the following linear equations. 5y minus 2 over 3 minus 2y equals to 3 over 7. Okay, this is actually under topic 2 equations and function. Okay, so yang ni 4 markah. Okay, yang ni consider linear equation sebab dia ada single variable. Dalam ni dia bagi variable y and then y-nya to the power of 1. Okay. Right. So, macam mana kita nak solve soalan yang ni? Okay. So, caranya mula-mula yang bawah ni dengan yang atas ni kita boleh darabkan. Okay. Yang bawah ni means bahagi. Move to right hand side jadi darab. Okay. Yang 7 ni bahagi. So, move to left hand side akan jadi darab. So, first kita buat apa? Kita cross multiply. Okay. Darab silang. Okay, kalau jumpa pecahan sama dengan pecahan, you just darabkan silang. Okay, so after we cross multiply, kita darabkan yang ni dengan yang ni, darabkan yang ni dengan yang ni. Then we have 7 times 5y minus 2 equals to 3 times 3 minus 2y. So, perhatikan no more fraction. Okay, lepas kita dah cross multiply, no more fraction. Okay, kita nak dapatkan nilai y. Okay, solve tu maksudnya nak cari the given variable. Okay. Okay, so first kita buat apa? Kita kena expand dulu. So, how to expand? So, yang 7 ni, you darabkan dengan 5y. And then 7 times negative 2. And then yang ni pula 3 times 3. And 3 times negative 2y. Then we have, okay, yang ni kita akan dapat 35y and then minus 7 times negative 2 dapat negative 14 and then equals to 3 times 3, 9. 3 times negative 2y equals to negative 6y. Okay, lepas dapat macam ni, ada satu saja variable, so kita kena rearrange. Okay, satu side yang ada variable, satu side lagi yang constant sahaja. So, oleh sebab 35y dengan 6y ni, 35y lagi besar. So, let's say we move all the terms containing y to left hand side. Okay. So, kita pindahkan yang ada y kat sebelah kiri. Yang no y, kita move to right hand side. So, yang minus 6y ni, after we move to left hand side, dia akan jadi plus 6y. Okay, and then equals to, yang ni, kanan ni still 9 sebab kita tak move. And then yang minus 14 ni, after we move to right hand side, akan jadi plus 14. Okay. Alright, and then 35y plus 6y, kita akan dapat 41y. Okay, and then 9 plus 14 equals to 23. Kita nak y, okay. So, we need to write y as a subject. So, hubungan y dengan 41 ni adalah darab. So, 41, when we move to right hand side, akan jadi bahagi, akan jadi per. So, now we have y equals to 23 over 41. Okay.